Iran cannot have a nuclear weapon. Irani ntigomba kugira intwaro za kirimbuzi, ntigomba kuzikora, ntigomba kuzigura, kandi nta na rimwe izemererwa kugira intwaro za kirimbuzi. Amasezerano twagezeho na Iran azashyirwaho umukono vuba, bishobora kuba ejo cyangwa bukeye bwaho. Ariko nk'uko mubizi, mu buzima bwanjye bwose nakoze ibikorwa byo kugirana amasezerano, nicyo nakoraga kurusha ibindi. Ikintu cy'ingenzi nuko Iran yemeye kutazagira intwaro ikora cyangwa ngo ishake kubona intwaro za kirimbuzi. Ntabwo yemeye gusa kutazazikora. Mu ntangiriro inyandiko yavugaga gusa ko Iran itazateza imbere intwaro za kirimbuzi. Hari abantu bumvaga ayo magambo ahagije. Mukuri bamwe mu bagize itsinda ryacu nabo babyemeraga gutyo, ariko njye sinabyemeye. Narabajije nti bitese niba bataziteje imbere ahubwo bakazigura. Niyo mpamvu nasabye ko handikwamo neza ko Iran itazazikora, itazazigura cyangwa ngo izibone mu bundi buryo bwari bwo bwose, kuko igihugu cyose cyagurisha Iran intwaro za kirimbuzi cyaba gishyize nacyo umutekano wacyo mu kaga. Mu myumvire yanjye, uwagurisha Iran intwaro za kirimbuzi nawe yakwibasirwa n'intwaro kirimbuzi. Mu gihe isi yose ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano, intambara n'ihindagurika rya diplomasi, amaso y'abatari bakeya yongeye kwerekezwa ku mubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Nyuma y'imyaka myinshi y'amakimbirane, ibihano by'ubukungu n'ibiganiro byagiye bigaragara kenshi, impande zombi zikomeje gushaka inzira ziganisha ku bwumvikane haba ku bibazo bikomeye bibareba. None se aya masezerano yaba ari intambwe iganisha ku mahoro arambye cyangwa n'uburyo bwo kurengera inyungu za politiki n'umutekano wa buri ruhande? Ni izihe ngaruka aya masezerano ashobora kugira ku burasirazuba bwo hagati, ku bukungu bw'isi no ku mubano mpuzamahanga? Ibi biri mu byo tugiye kumvira hamwe uyu munsi kugira ngo tumenye ukuri kwihishe inyuma y'aya masezerano n'icyo ashobora gusobanura ku hazaza h'umubano wa Amerika na Iran. Kugira ngo byumvikane neza, ni ngombwa yuko mpera ahangaha niko ibintu bimeze. Amerika na Iran byigeze kuba ibihugu bifitanye umubano mwiza mbere y'impinduramatwara ya Iran yo mwaka 1979. Nyuma y'impinduramatwara umubano warahindutse cyane, ariko cyane nyuma y'ifatwa ry'abakozi b'ambasade ya Amerika i Tehran, ibintu byatumye umubano uhagarara kugeza n'uyu munsi. Mu myaka yakurikiyeho, impande zombi zakomeje kutumvikana ku bibazo bitandukanye. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni gahunda ya Iran yo gukoresha ingufu za kirimbuzi. Iran ivuga yuko iyi gahunda igamije gukoresha ingufu mu bikorwa by'amahoro nk'amashanyarazi n'ubushakashatsi mu buvuzi, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byagaragaje impungenge yuko ishobora no gukoreshwa mu gukora intwaro za kirimbuzi. Mu mwaka wa 2015 habaye amasezerano azwi nka JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, hagati ya Iran n'ibihugu bitandatu bikomeye ku isi. Ni amasezerano yaragamije kugabanya ibikorwa bya kirimbuzi bya Iran, nayo ikagabanyirizwa ibihano by'ubukungu. Ariko mu 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Perezida Donald Trump zavuye muri aya masezerano zisubizaho ibihano bikomeye kuri Iran. Kuva icyo gihe umwuka mubi wongeye kwiyongera, Iran nayo itangira kugabanya kubahiriza zimwe mu nshingano zari zikubiye muri ayo masezerano. Mu myaka yakurikiyeho habaye ibiganiro bitandukanye bigamije kongera kubaka icyizere no gushaka uburyo bwo kugabanya amakimbirane. Hari n'ibihe impande zombi zagiranye ibiganiro bitaziguye cyangwa se binyuze mu buhuza, harimo n'ibihugu byo mu karere nka Oman ndetse na Qatar. Ikibazo benshi bakunze kwibaza ni iki: ese impande zombi zifite ubushake bwo kugera ku bwumvikane burambye cyangwa buri ruhande ruracyashyira imbere inyungu zarwo za politiki n'umutekano? Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intego no kubuza Iran kubona intwaro za kirimbuzi no kugabanya ibikorwa ifata nk'ibibangamiye umutekano w'akarere. Ku ruhande rwa Iran, yo ishimangira yuko ishaka ko ibihano by'ubukungu bikurwaho kandi uburenganzira bwayo bwo gukoresha ingufu za kirimbuzi mu buryo bw'amahoro bukubahirizwa. Ku ruhande rw'abasesenguzi, bo bavuga yuko amahoro arambye azashoboka mu gihe impande zombi zizubakira ku cyizere no kubahiriza ibyo zumvikanye. Ariko kandi hacyari n'ibibazo bikomeye bikomeje kubangamira uyu murongo, birimo amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati, ibikorwa by'imitwe yitwaje intwari ishyigikiwe n'impande zitandukanye, ndetse n'ihindagurika rya politiki mu bihugu byombi. Ingaruka z'uyu mubano ntabwo zigarukira kuri Amerika na Iran gusa. Mu gihe amakimbirane akomeje, biba bishobora no kugira ingaruka zikomeye ku isoko mpuzamahanga rya peteroli, ku bukungu bw'isi no ku mutekano w'akarere. Ibi rero nibyo bitwerekeza ku masezerano hagati ya Amerika na Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umugabo washimye amasezerano mashya hagati ya Amerika na Iran nk'insinzi ikomeye ya diplomasi n'umutekano ugeranije n'ibyagezweho mu gihe cya leta ya Barack Obama.
umwungirije J.D. Vance we avuga yuko ari gahunda ya kirimbuzi ya Iran igomba gusenyuka burundu kandi ko amasezerano agomba gutuma Tehran itazongera kubaka ubushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi. Bisa n'ibyagaragaye ko umushinga w'amasezerano w'ingingo 14 utazatangwa na Trump mbere yuko kuwa gatanu bashyira umukono ku masezerano y'ubwumvikane. Ariko se aya masezerano atandukanye gute n'ayabayeho mu 2015 ku gihe cya Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika? Intambara yamaze iminsi irenga 100, aya masezerano yageze ku ntego se? Itandukaniro riri hagati y'imyumvire y'ubutegetsi bwa Amerika buriho kugeza ubu n'ubwabubanjirije. Perezida wa Amerika uriho ubu ni Donald Trump. Avuga ko amasezerano mashya hagati ya Washington na Tehran agamije kwemeza yuko Iran itazongera guteza imbere ubushobozi bwa nucleaire. Donald Trump yanenze cyane amasezerano ya kirimbuzi yo mu mwaka wa 2015 JCPOA. Murayibuka twigeze kuyavugaho haruguru, yagenzurwaga na Barack Hussein Obama. Avuga yuko yahaye Iran amahirwe yo guteza imbere gahunda yayo ya kirimbuzi. Amasezerano ya Barack Hussein Obama yari mu buryo Iran yashoboraga kubona intwaro za kirimbuzi hamwe n'amafaranga menshi cyane, kandi yari imwe mu masezerano mabi kandi y'ubupfapfa yigeze gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, amasezerano ya Trump ngo ni inkingi ikomeye ibuza Iran kubona intwaro za kirimbuzi. Perezida Donald Trump asa n'uwahinduye burundu ibikubiye mu masezerano ya kirimbuzi yo mu mwaka wa 2015 azwi nka Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA. Yari amasezerano hagati ya Iran n'ibihugu bikomeye ku isi agamije kubuza Tehran gukora intwaro za kirimbuzi kugira ngo ikurirweho ibihano bimwe na bimwe by'ubukungu. Mu masezerano yashyizweho umukono n'uhoze ari perezida Barack Hussein Obama, Iran yemeye kugabanya ikungazwa rya uranium kugeza kuri 3.67%, urwego rukwiriye gukoreshwa ibya gisivile ariko tutagenewe gukoreshwa mu gukora intwaro za nucleaire. Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance we avuga yuko amasezerano azasinyirwa mu Busuwisi kwa gatanu. Gahunda ya nucleaire ya Iran yasheshwe burundu. Amasezerano mashya ngo agamije kwemeza yuko Tehran itazongera kongera kubaka ubushobozi bwa nucleaire. Iri ni irindi tandukaniro rigaragara ku ngano y'inyandiko, kuko amasezerano ya JCPOA yuzuye yarafite amapaji 18, mu gihe amasezerano ya Trump avugwa nk'amasezerano y'ubwumvikane afite paje imwe n'igice gusa, nk'uko byashyizwe ahagaragara na Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance. Itandukaniro rikomeye Trump avuga nuko ubungubu Amerika yagiye mu ntambara mbere yo kugera ku bwumvikane. Obama yashishikarizaga ikoreshwa rya diplomasi mu gukemura intambara, naho Trump yategetse ibitero kuri Iran. None ubungubu avuga yuko ibikorwa remezo bya nucleaire by'igihugu byose byasenywe kandi ko ububiko bwa uranium bwarimbuwe cyangwa se ngo bwanatwitswe burundu. Nkuko Obama we yabyivugiye, kuri inshuro intambara yo kurwanya Iran yatwaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika amafaranga menshi kurusha y'ubutegetsi bwe bwakoresheje mu buryo bwa diplomasi. Iran yasubije igitero ku baturanyi bayo bamwe mu burasirazuba bwo hagati harimo Isiraheli. Ibi bikaba byararushijeho guteza umutekano muke mu karere kari gasanzwe karangwamo amakimbirane. Yafunze umuhora wa Hormuz, inzira y'ingenzi cyane yo kohereza petroli na gaze mu bice bitandukanye by'isi. Ni igikorwa cyateje izamuka ry'ibiciro by'ingufu n'ifumbire mvaruganda ku masoko mpuzamahanga, ndetse kinagira ingaruka ku bukungu bw'ibihugu byinshi. Nubwo Trump na Obama batandukanye muri politiki, amasezerano y'aba bagabo bombi afite uburyo asa ku ntego nyamukuru. Yose n'amasezerano ashingiye ku igenzura mpuzamahanga kugira ngo Iran idakora intwaro za nucleaire. Bisa naho byumvikana neza uburyo amasezerano ya Amerika na Iran azabateye, ariko amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran na Isiraheli afite inkomoko mu mateka ya politiki n'umutekano umaze imyaka myinshi mbere y'impinduramatwara ya Isilamu yo mu 1979. Iran yari inshuti y'akadasohoka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inafitanye umubano mwiza na Isiraheli. Ariko nyuma y'iyo mpinduramatwara, ubutegetsi bushya bwa Ayatollah Ruhollah Khomeini bwafashe Amerika nk'umwanzi mukuru, buca umubano na Isiraheli, buyita igihugu kidakwiye kwemerwa. Kuva icyo gihe Amerika yashyizeho ibihano bitandukanye kuri Iran, ishinja gushyigikira imitwe yitwaje intwaro no guteza umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati. Iran ikavuga yuko yarengeraga ubusugire bwayo kandi kurwanya icyo yita ibikorwa bya Amerika na Isiraheli byo kuyivangira no kuyibangamira. Mu myaka yakurikiyeho, impande zombi zakomeje guhangana binyuze mu bihano by'ubukungu, ibikorwa by'ubutasi, ibitero by'ikoranabuhanga, cyber attacks n'intambara z'intomwa proxy war.
aho buri ruhande rushyigikira abafatanyabikorwa barwo mu bihugu nka Syria, Iraq, Lebanon na Yemen. Mu bihe bya vuba aha amakimbirane arushijeho gukara nyuma y'ibitero n'ibisubizo byabyo hagati ya Iran na Israel, ndetse n'uruhare rwa Amerika mu gushyigikira Israel no kurinda inyungu zayo mu karere. Byatumye habaho impungenge, amakimbirane anagukira mu bihugu bituranye, avamo intambara yagize ingaruka zikomeye ku isi. Nubwo impande zombi zikomeje ibiganiro, kugeza ubu nta masezerano cyangwa se ingingo zayo zihariye ziratangazwa ku mugaragaro. Gusa abasesenguzi bavuga yuko ibiganiro byibanda cyane ku kugenzura gahunda ya kirimbuzi ya Iran, koroshya ibihano by'ubukungu, kongera ubugenzuzi bwa IAEA no kugabanya umwuka mubi mu burasirazuba bwo hagati.